ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. في سبيل الله، سبيل بين dua harakat, lillahi amwat. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Silakan. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. Sampai situ, silakan. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Silakan. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Silakan. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. Silakan. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Silakan. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. Silakan. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
Silakan. وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله. Silakan. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. Ya, tarik nafas. Silakan. ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Tanya panjang 2 harakat. Innallaha syakir. Ya. Sekali lagi. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ya, silakan. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Ya, Pak Kris, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Idgham dikeluarkan, idghamnya dikeluarkan. So, liman yuqa. Ya, diulang. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wala, lamnya 2 harakat. Walakin la. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Wala nablu'an. Lamnya pendek. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khawfi wal ju'i. Wala nabluwannakum syai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat.
wa basyiris sabirin alladzina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika al-muhtadun innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyat fala junaha alaihi diulang lagi coba faman hajjal baita awi tamaro fala faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyat tawaf bihima ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله sya'airillah jama' dari syiar
Inna as-safa wal marwata min Inna safa, safa fa-nya 2 harakat. Inna safa wal marwata min sya'a. Diulah. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Barakallahu. Ya, berikutnya Pak Arif, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. Baik, barakallahu fiik. Baik, berikutnya Bu Farida, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Falanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wan naqsim minal amwal. Baik, wa naqsin. Itu tidak ada tasydid ya. Tidak waw ke nun tidak ditasydidkan. Wa naqsim minal
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله من شعائر إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو faman hajja jelas فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. Diulang lagi dari fala junaha alaihi ayyattawafa. Nun sukun bertemu dengan ya. Fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Ya. Faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Baik, barakallah. Bapak Masrul mau membaca? Baik Ustaz. Baik, ahlan wa sahlan. Gimana? Baik Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walalu fi sabilillahi Taqulu qafnya 2 harakat, lamnya 2 harakat. Wala taqulu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Satu ayat lagi. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Baik, barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Afan. Pak Yuliadi, silakan. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Afan. Taqulu, qaf dan lam 2 harakat. Taqulu. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا Nah, Ustaz. Suaranya agak keputus-putus. Silakan. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات. Diulang. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Baik, barakallah. Baik, semuanya sudah ya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemarin kita sampai tafsir surat Al-Baqarah ayat 40
Ayat 40 berapa ya? 42 ya. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Baik, ini masih melanjutkan pembahasan tentang khitabnya adalah kepada orang-orang ahli kitab ya. Wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah engkau campur adukan al-haqqa bil batil, yang hak dengan yang batil. Maksudnya apa? Tentang sifat Nabi ya. Tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebutkanlah sifat Nabi yang memang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam kitab kalian, dan janganlah dirubah ya sifat Nabi itu ya, tentang sifat-sifat Nabi ya. Jadi memang sudah sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutusnya beliau itu sudah ada di kitab-kitab mereka. Jadi sampaikanlah yang benar. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan sampai engkau campur adukan yang sifat yang benar-benar ada dalam kitab dengan sifat yang tidak ada dalam kitab ya. Wa taktumul haqqa, dan engkau dan kalian menyembunyikan yang hak ya. Jangan mencampur adukan al-haq dengan yang batil ya, dan jangan juga kalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya bahwasanya Nabi itu adalah utusan, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Atau kalian tahu tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Ya. Wa aqimus salah, dan sebentar. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salah, dan laksanakan salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama atau beserta orang-orang yang ruku. Baik. Khitab ini masih kepada ahli kitab ya. Khitab ini masih kepada ahli kitab. Wa aqimus shalah, wahai ahli kitab, udkhulu fi dinil Islam. Maksudnya adalah wahai ahli kitab, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Setelah masuk agama Islam aqimus shalah ya, setelah masuk agama Islam maka dirikanlah salat ya, ala wajhin sahih ya, dirikanlah salat dengan cara yang benar ya. Wa atuz zakah ya, dan tunaikanlah zakat, maksudnya zakat al-mafruḍah, zakat yang wajib ya. Ala wajhil masyru', yang telah disyariatkan. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku ya, min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang ruku dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya seperti itu. Baik, berikutnya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri, mengapa kamu atau kalian menyuruh orang lain ya. Atamuruna ya, mengapa kalian menyuruh orang lain, an-nasa ya, atau manusia, bil birri, untuk mengerjakan kebaikan. Wa tansawna anfusakum, sedang kamu melupakan dirimu sendiri ya. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu membaca kitab atau at-Taurat.
Ya. Afala ta'qilun, maka tidaklah kalian berpikir atau tidakkah kalian mengerti? Maksudnya adalah ma aqbaha halukum wa halu ulamaikum. Ya. Maka amat buruklah keadaan kalian dan keadaan ulama kalian. Hina, ketika ta'murunan nasa bi'amalil khairat. Ya, ketika mereka itu, ya, ketika orang-orang ahli kitab dan ulama-ulama mereka menyuruh kepada kebaikan. Ta'murunan nas, ya, menyuruh manusia kepada kebaikan bi'amalil khairat, dengan mengerjakan kebaikan. Wa tatrukuna anfusakum, dan kalian meninggalkan diri kalian sendiri, atau kalian meninggalkan amal salih sebagaimana yang kalian perintahkan kepada manusia. Fala ta'murunaha bil khairil azim. Ya. Kemudian kalian juga tidak menyuruh kepada kebaikan yang agung. Apa itu kebaikan yang agung? Yaitu huwal Islam, yaitu Islam, atau tidak menyuruh kepada agama Islam. Ya. Wa antum taqra'una at-Taurah. Sedangkan kalian membaca Taurat, ya. Sedangkan kalian membaca Taurat allati fiha sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam Taurat itu terdapat sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sifat-sifatnya, karena di sini disebutkan bentuknya jamak. Ya, jadi bukan satu sifat. Ya. Allati fiha sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam Taurat itu terdapat sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wujubul imani bihi, dan mereka itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimaninya. Ya. Kemudian afala tasta'miluna uqulakum isti'malan sahihan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala ta'qilun, maksudnya adalah tidakkah kalian, afala tasta'miluna, tidakkah kalian menggunakan uqulakum, akal-akal kalian, isti'malan sahihan, dengan pemakaian yang benar. Maksudnya pakailah akal kalian dengan dengan sebenar-benarnya, dengan benar akal kalian itu, gitu maksudnya. Ya. Ya, ini masih berkenaan dengan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasta'inu bis sabri was salah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, bis sabri, dengan sabar, was salah, dan salat. Wa innaha, dan salat itu sungguh, lakabiratun, sungguh berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang yang khusyuk. Ya. Baik. Wasta'inu, ini maksudnya adalah, tafsirannya adalah wasta'inu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah fi kulli umurikum, ya, di setiap urusan kalian, bis sabri bi jami'i anwa'ihi, ya, dengan sabar di setiap macamnya ataupun di setiap keadaannya. Wa kadzalika shalah, demikian juga salat. Wa innaha lasyaqatun illa 'alal khashi'in, bahwasanya salat itu sungguh sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Yaitu siapa orang yang khusyuk?
alladzina yakhshawna Allah, yaitu mereka orang-orang yang takut kepada Allah, wa yarjuna ma indahu, dan mereka berharap akan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqinuna annahum mulaqu rabbihim, dan mereka yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb-nya Jalla wa ala ba'dal mauti, setelah kematian. Wa annahum, dan mereka ilaihi raji'una yaumal qiyamah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, lil hisabi wal jaza, untuk dihisab dan diberi balasan. Ya. Ini sama dengan ayat yang selanjutnya. Jadi tafsirannya antara ayat 45 dan 46 itu sama ya. Seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Pak Niko mau baca? Pak Niko? Nah, silakan di ayat 154. 154 sampai 157 ya, Tete? 58 ya? Sampai 158. Baik. Inna safa wal marwah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wala, lamnya 2 harakat. Bal ahya'u, wala lam, di situ ada di depan lam ada alif berdiri. Nah, itu menandakan dia 2 harakat. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwadi wa naqsim minal amwali wal anfi was samarat wal anfusi was samarat wa naqsim minal amwali 2 harakat atau ya walanya? Wanya. Wawunya 2 harakat. Ya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu, diulang lagi. Qalu inna, nunnya 2 harakat. Inna lillahi. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Baik, wal marwata min agak cepat. Marwata. Inna safa wal marwata. Inna safa wal marwata min syairillah. Min sya'airillah.
Inna sofa wal maryamati Marwata. Marwata dari mim ke ra. Marwata min. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Mohon maaf. Faman hajjal baita awi i'tamara fala junaha alaihi Di situ cepat ya. Dicoba lagi. Faman hajj dari awi tat. Faman hajjal baita. Faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Ayyatawafa bihima. Ya, fa-nya pendek. Ayyatawafa bihima. Ayyatawafa bihima. Ya. Wa man tawwa'a khairan fa in tatawwa'a, ada tanya. Tatawwa'a. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Wa man tatawwa'a khairan, dari ain ke kha agak cepat. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Diulang lagi coba. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Baik, barakallah. Barakallah. Baik, demikian barangkali jazakumullah khairan katsira. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Tim lead semuanya ya. Mari.